Iki ceritanya nggih film cak, nggih film. Lon. Dari Kudus mau pulang. Mungkin kan bapak Donald. Kalau ke kasino ah. Mas motornya kalau dimatikan dulu. Iya Pak. Iya Pak. Yuk. Tahu rumahnya Pak Jeblokong. Wah, iki anu cah. Gawe film pendek, cerita pendek. Wah, sudah bayaran Pak. Oke. Ini mau ke rumahnya Pak Jeblokong nih loh. Ada perlahan. Ini kan dari malam jam 10 malam. Kameramene siji pusing ulah kaleh. Mau makan ikan ayam makan. Bapak cuci tangan dulu kalau mau masuk. Oh gitu Pak ya. Aja diguyu ta kowe sarane udah mlebu. Kameramene pusing. Kesek. Mangan degel. Degelan kabeh. Malah bensinnya mati. Malah kirun malah. Pak ya. Motoran brek motor. Ya silakan masuk Bapak. Makasih Pak ya. Oke. Sama. Kasih buah. Makasih Pak ya. Cerita kehidupan. Kru-krune breng ini ki mangan kabeh. Iki YouTuber tuh kan. Iki. YouTuber. Dia mau ceritain dong. Yang paling berah mangan ya wong iki. Paling akeh dhewe. Dia sementar gitu ya. Ayo. Beda ra jenenge aktor profesional aktor. Memang niku Pak dadi ngomongnya iku dudu bolak-balik. Mau ki dudu cut terus. Mungkin aku tak jupuk teko sisi kono ben kowe ketahuan ketok. Iya. Terus sing kene ganti rupane Pak Us ketok kan. Nah, ngomongnya iku nek setelah nek pas bar tak sipo. Iki mau sih wis sono. Action. Terus tarik ketulasan. Gue dilasine kok sing. Wong Nangkep belakang itu kayak ngomongnya loh. Langsung durung tak kodi rek. Ayo belajar. Karena film ngono ki bolak-balik padha ngono ku balen. Wah, pemain. Iki pemain. Artis iki. Mungkin ke tengah itu. Itu prejo masuk kabeh. Anggeran kluntang klunting angger setengah telu. Angger setengah telu HP ke muni terus. Klunting. Iku medhot alumni lombae. Pak Tuwo, iya Pak Tuwo. Mek godhong-godhonge disiapno.
kesiapsiagaannya warga RT. Kita usahakan nanti lapor Pak RT, biar nanti Pak RT lapor kepada pihak desa atau pihak bidan desa, biar didata apakah dia mengalami gejala-gejala seperti corona, panas, pilek, batuk, ataupun sesak napas. Nanti bisa Namanya pakai blotong di lo. Masih banyak.